znači da ih ni. Dok žale, hej, ja, hej, le pogumno zdaj naprej. Pred začetkom poletne pauze smo jim igralcem vsem pripravili nek plan in pa cilje, ki naj bi jih dosegli v začetku pripravljalnega dela. S tem bomo pregledali oziroma videli, ali so fantje med pauzo počeli določene stvari, ki so jim bili dane, in s tem imamo potem tudi pogled, ali lahko začnemo z tehnično-taktičnimi zadevami ali pa potrebno delati še na fizični pripravi. 960. Uradio sam ovo i prije, tako da sam on dobro upućen kakav je u test. Spremao sam se tokom pauzi, tako da sam odradio željeni rezultat koji mi je trener dao po završetku sezone, tako da sam zadovoljan. Pa zadovoljan sam sa svojim rezultatom, išao sam više nego šta mi je bilo rečeno i mogu reći da smo svi dali svoj maksimum, tako da znamo koliko smo spremni da uđemo u nastavak sezone. Ja zadovoljen sam, ker smo imeli kratko pauzo, ta čas sem se samo počival in treniral kakšnih 7 dni in kar dobro tekel ta Vitez. Ja, izpolnil sem vse cilje, delal sem po programu, ki mi ga je dal trener. Konec!